کردستانیه. جنابان نوچان رادیو دنگ گلدن باش کو در نجا ایرو 20 جوتما 2025 دوشم لبروکسل ساعت 15 لآمده 16 اما نوچان دناو روژه ده پیشکش بکن دم آزادی ریبرا پوه Alkara Seroke Koma Dem Partiye Gülistan Kılıçkoçi tekiller büyerend roje ve dal meclisi ahivi. Gülistan Kılıçkoçi got demek ku kala açtı beçek bunu beşer tekrinde on tezkere şartinin meclisi. Ve tezkereye duhazın dema mayın leşkeran al Suriye ve Irak'ı direj bikin. Hatta te xwastin ku leşkeran nû bişinin Suriye ve Irak'ı ev tişt nayê kabul kirin. Tezkereye weke ewlehiya welat pêşkêş dikin le ev tişt müdaxeleya navê karên welatên din e. Le ama hem rewanîne hem jî dij hukukî. Divê neyê jibîrkirin ku polîtika newleyî perestiyê tu pirsgirêkan welat û hereme çareser nekirine. Va jî pirsgirêk guheran dine alozî tundiyeke mezin. Gülistan Kılıçkoçi têbal kişan ser rewşa li Sûriye û aloziyên heyê û got. Sûriye welateke pir etnîkî ye û divê Sûriyeke yekbûyî û demokratîk were ava kirin. Ji bo vê jî divê gelên Sûriye biryarê bidin. Divê Tirkiye destên xwe jî eskerên xwe jî li Sûriyeyê bikişîne. Em qebûl nakin ku li derve müdaxeleyê Sûriyê were kirin. Gülistan Kılıçkoçi tê destnîşan kir ku Tirkiye di qonaxa biryareke de ye û got. Yan wê polîtikaya eştiyanê li herêmê bimeşîne ya jî dê bi kodên ewleyîperestiyê de israr bike. Çareseriya pirsgirêka Kurd di çarçoveyek demokratîk de li Tirkiyeyê ve ji bo eştiyê herêmê jî sûdewar be. Lewma li şûna tezkere û perspektîfa ewleyîperestiyê divê paradîgmaya eştiyanê, guftûgo û müzekereyan esas bigire. Divê komara Tirkiye aştî û demokrasiyê esas bigire. Gülistan Kılıçkoçi li ser pirsa ve pêvajo ji vir û şûn de li komisyona çawa bidome ji got piştî Kodarkirina Serokê Mîtê Wezîrê Karên Derve û Wezîrê Edaletê wê rapor bene nivîsandin. Ev rapor wê ji lijneya giştî re bêşandin û bi vê yekê re qonaxa ewil temam dibe. Dem Partî ne parçeyekî desthilatdariyê ye ne jî cîgirê muhalefetê ye. Rêyekê sêyemîn e. Endama Meclisa Dem Partiye Ünal Yusufoglu êrişên li ser Dem Partiyê ji anefere nirxand û got. Êrişên li ser Dem Partiyê karê şerxwazan e, armanca wan jî provokasyon e. Ev eniya ku xwe ji şer xwedî dikîne. Ji ber vê jî di tiştekî herî biçûk te qiyameteke radikin û bi israr hewl didin Dem Partiyê bi cihekî ve bikin cîgir. Ünal Yusufoglu got ku xwastin Dem Partiyê weke cîgirê CHP nişan bidin û wiha dewam kir. Piştî ku zextên li ser CHP bi ser neketin vê care hewl danê ku Dem Partî tekildar îtîfaqa Cumhur bikin. Dema ku vê jî cihê negirt dest bi belavkirina gotinên cihêkariyê kirin. Beriya her tiştî Dem Partî ne cîgirê muhalefetê ye ne jî parçeyekî desthilatdariyê. Dem Partî riya sêyemîn e ku tu kes nikare me bikin hevparê şaştiyên hinekan. Em jî ne mecbûrin ji kesî re li çepkan bidin. Em bi esasî li gorî nirxên ku jê bawer dikin siyasetê diafirînin. Ünal Yusufoglu balkişan serî dayên ku dibêjin di navbera Demirtaş û rêbera poderragêşî heye jî ev tişt gotin. Ev ji aqle siyasetê ku li Tirkiyeyê bi renge parça bike û bi rêve bibe ye. Li Tirkiyeyê aqle siyasetê li ser dijminatiya Kurdan ava bûye. Hem rêveberên tevgerê hem rêberapo û siyaseta Kurd rexistin pêş çavan ku di vir de pirsgirêkek nîne. Selahattin Demirtaş jî vêkên yüksek ta û hevalên ji ber doza kompasa ya Kobanê hatine girtin jî û bi dehezaran hevalên girtî
حوالین لسرگون جی بیکرزی حرکت کن. یونال یوسفوغلو هر داوی گوت دم پارتی و به همو هیزاخوا لگل دینامیکن ترکیه لدیجی انیا شر هول بده انیا آشتی خورد بکن. رهبری پیاده لأوروپای جوینا اسایل درخست. لباجر اسن آلمانیا رهبری پیاده اروپا و مجلس جنان پیاده اروپای جوینا خواه اسایل درخست. جوین ده 18 و 19 جوتما 2025 ده لناوند کرد لباجر اسن آلمانیا هاتل درخستن. جگلک ولاتن اروپای گلک نامن رهبری آماده بون. ده جوین ده خباتن دیپلماتیک روش پولیتیکا روجوای کردستان و پنگاو نهاد روجو ده هات نقاش کرن. رهبری گشتی و رهبری مجلس جنان پیاده پشت جوین داخویانی چاپمنیه دن. لسر ناو مجلس جنان زوزان دریک اف داخویانی ده. جبو مش آزادی رهبراپو اف دمک دریجه ام آماده کاریان دکن. مش هشته مجدار لباجار کلنه پکته. ام بانگ لحمو گل می روجوا با کور باشور و روجالات دکن. ام هفی دکن که هر کس بشتاری میشه ببن. ام بدنگه که بلند آزادی فیزیکی رهبراپو دخوازند. وقت آتیه که رهبراپو جزندان درکوه و فیزیکی دناف گل خود جیان بکه. بانگوازی ام تایبت بو گل می روجوا اوی که هر کس بجن زارو کالو پیرین خواه بشتاری چالاکیه ببن. لسر ناو رهبری پیاده اروپای جی فواد عمر او داخویانی دا کردستانی برومت گل آشتی خواز و آزادی خواز. دوی همو هیزن ناو نتوی هیزن مافن مروان و سازی ناشتی با یک دنگی و یک بانگی آزادی رهبر گل کرد بخوازن. هر کس دزانبه آزادی رهبراپو گل کرد پرسکریکا گل کرد چاره سر نابه. جبو ایجا ام بانگ لحمور گل روجوا دکن 18 مجدار ده ام لکولنه کن ببن. بیک دنگی ام دنگ خواه بلند بکن. قصده پیام سالوگر رزگار کرنا رقایی. فرمانداری گشتی قصده جبو سالوگر 8 رزگار کرنا رقایی داخویانی که سر مالپر خواه فرمیده و گوت شروان قصده به هفکاری شینی رقایی و عشیر رسن افسانه یک دیروکی نفساندن. باجار کچته اندایش کربو پیتاخت خواه جبو جنان و نشتجین و کربو زندان یک سر وکری. لقهرمان انگل کرد و گل نهرمه بجان فدایی تکوشن کرن و رقا جدست چت اندایش رزگار کرن. دما هزن قصد بانگا خلقن رقای و عشیرن و کرن و کل دیجی زلما چتین رابن سرپیان گلک عشیران و گل دیجی چتین دایشه دست بتکوش نکرن. ده انجام پلان تبو آماده کرن ده هزن مجبور رزگاری رقای شرک مزندان دست بکرن. پشت شرک دم دریج لطاخان آواهی و کلانان به فداکاری اک مزن بجار جدست چتایان هات رزگار کرن. ایرو پشت 8 سالان هین اجی رقا و نشتجین و اریشن سردام چتایان دایشه دکشنن. رقا ایرو سمبول آزادیه و جیانه هف بشه. بوی نمونه اراده گلن کو تجاری تک ناچن. اف سرکفتن و نیج بیر کرن و دوی امره ندن کو چتا جاره کدن در که هوله و ببن بلای سر گلمه. جنن جرقایه پشت 8 سالان رزگار کرنه ایدیج پاشگو کرنه بربه بریاردایی نفد مشن. ده سالوگر 8 رزگار کرنه رقایه ده جنن رقایه جانا فرا آخرین. هفسرو که دسته کارن جواکی و کتکارن یا رهبری خواستاری دموکراتیک مریم ابراهیم گوت جنان رقایه تکوشنک دیروکی کرن و جانا کولتی قبول نکرن. ده قناغ سروری دایشه ده جیان تاری ببو. جن جمعافن وانن هر احسان ببارن جنجی مافنوان این هری حیسان محروم کربون. لجنجی و تاریه درکتن و رنسانسه که دیروکیا به هم پا پیکانین. ابراهیم دا زانین کچته این کجیانا جنان و تفگره
جنان کلبچه دکرن تک چونو گوت ایرو جنان جبا کرو روجلات سوریه نتنه در روبریه ده دانا بریارن سیاسی ده جی بشتر دبن هر وها داخوازن و نرتیا خواه ده دستورا نویا سوریه ده دکن هفسروکا کومینه که مجلس احمد شعبان یا باجار راقه جهان مصطفی واد بیجه 3 سالن کل و کومینه کار دکن مده دسپیکه ده گلک زحمتی کشاندن لی بدمه را و برای جوین و هفدیتینان اف زحمتی تف هاتن برطرف کرن ایرو دناوا جواکه ده گوهرتنین جدی هنه اف جی بسایه تکوشینا جنان چه بو انده و روبریا هزن اولکاریا هندرین جن هلدا توما جی او تشت کتن سالوگر رزگار کرن راقه روژه که دیروکیه جبو باجیر و جنان روژبونه که نویه ویرکیا جنین کلک شروان خورت و جن راوستیان بشتر رزگاریا باجر بون و بونه هویا پیش روژن ایرو جی جن تواهی هرگلی انجواکه دا جی دگرن وکه هزا پاراستن و آرامی تکوشنه دکن تحلیه گرتی جسدی 8 آستنگدار جاره ششان حتی تعلق کرن ممت سایل گان د 14 ترمه 2016 ده به بهانه اندامتیا رخستینه لوانه حتی بنشاف کرن و بی که دلیل و شاهد که به حتی جزا کرن جسدی 8 چاوین سایل گان نابینن و لگرتنگا توقعته تیپا تی ده تی گرتن و دویا بو د 19 آذر 2025 دا باتا بردن لجنه اداری و چافداری به بهانه وک د قاوش عالیگرد دبینه و جبو تولبونه جواکه به آماده نینه جاره ششان بردن وی تعلق کر بری نها جی 5 جاران تحلیه وی هاتو تعلق کرن و 19 مهن بردن وی تی آستن کرن جبو اشتیه خلط خود دیاری گیری لکر ده ایلون 2025 فیلم سینمایی از زوی حشق و ازمان دور دست به نشاندانه هاتبو کرن اف نتنه فیلمک بو ده همان دمه ده زمان موزیک آرامی افسانه و خوزای کردستانه بو فیلم زوی حشق و ازمان دور ده فستیوال پنجمین یا فیلمان یا سلیمانیه جه 7 خلطان 5 خلط گرد تکلداری گرتنا خلطان در هنر هوراز محمد جن روج نویسر آخوی و گوت فیلم مد بنگه دال دیجی شره هستن مروف بوینه کرد بوین او ایشن که داخواز تکرن که روژه که بداوی ببن مجاره فیلمه بون فیلم عمل سر و یکیه که ایدیدایک نگرین بکارن ببین جواکک لروجالات ناوین به هفرا بیجن هفراز محمد خلاط در هنری هر باش کرد او پیشکش گرلای نازادی و گرتی سیاسی و ریش مرادی یا کلوبر داروی کرنه کرد هفراز محمد کد گل کرد پر آشتی خوازه جبو و جم خلاط خود دیاری گرلای نازادی کرد گلک چالاکوان و هنرمند جبر خباتن خوی ناشتیانه دگرتنگه دنه یک جوان یا هر دیار کرجی و ریش مرادی و حوالین وینه از و دیاری پیشکشی وانجی دکن نونر امریکای کاروبار عراقی دیار بود سروک امریکای دانالد ترامپ سر حساب خوی تروت سوسیال نونر نوی امریکای کاروبار عراقی دیار کرد ترومپ ده حساب خود پیامک بلاف کرو گوت زانینا مارک سوایا یا لسر پوندین عراق و امریکای پوندین وین لسر هرمه ده آلکاریا پیشخستنا برجواندین گل امریکای بکه هجایی گوتنه لگوری مدیا امریکای مارک سوایا وکی کارسازی که کو ده سکتورن جدا ده کار دکه ته ناس کرن سوایا به تایبت برای خدای بازرگانیا املاک فروشی هاویرده و هنرده کرنه
بولیویا پشت 20 سالان در بجارتن و راستگر بسر کتن. د تورا دویمین هلبجارتن سروکماری بولیویای دا نامزد راستگر رودریگو پاس جسدی 54 و بنوکشش دنگرتن او بو سروکمار. هفرکه ویجی توتو کوریکا جی راستگرا محافظه کر جسدی 45 بنوکچار دنگرتن او بو دویمین. رودریگو پاس پشت سرکتن آخوی و گوت بولیویا جیه خوال سر صحنه نونتوی جنوب ودگره پیوستی ولات به وکرنا دریان خوش جهان راهیه. وزیر کارندر و امریکا مارکو روبیو جی سروکمار رودریگو پاس پیروز کرو گوت سرکتن ورا در فتک جبو و گوهرنه چه بو. چافدرن سیاسی جی دست نشان کرن که سرکتن رودریگو پاس و به دستپیکا گوهرتن آل بولیویایی. همان چافدران گوت ده سردما سروریا او مورالستا چافکانیان انرژی نتوی خورد بون. تکلیم با امریکای را هاتن قد کرن و به ونزوئلا، کوبا، چین و روسیا و ایران را تکلیاتی دان. رودریگو پاس جی و سیاست بگوهرنه و بره بولیویایی بده امریکای و روژاوا. منو چه نوی روژه پیشکش کرن گو در نیجا بمینن دناف خیر و خوشیه ده.